Dikgang mo Village FM ka kodia ga mokgadipogiso. Mapodisa ka Kapa Bokone a laetse baagi ba tule e go tswela mo tsweng ka tshedimosetso e ba nang le yone tebane dikgodego tse di tlhodileng ke borratekesi mo malatsing a go feta. Aforika Borwa e begile dikgetse di le 777 tse dišwa tsa ditshwaetso tsa COVID-19 le maswale 317. Fa re batla metshameko mo gaetsho motho wa lemelo wa bosetšhaba wa Jamaica Shelly Ann Fraser Price o itseneditse go etsa history ka la matlatso go nna mosadi wa ntlha go fenya lebelo la dimetara di le 100 la diolimpiki gararo. Thapasama Kotsi e leng Kaizer Chiefs ba begile fa Kikendo le Alexandra e le batshameki ba Ditlhama Boys mmuso. Tshela se go goreng a re tla bona gape se ibiti nakong ya kwana Jordan e kireng e dubakanya loko ya Absa Premiership ka setlha sa 2015-2016. Tsa fa mo gaetsho motshameko morago la Pirates ran tlhatswayo a re ona le tshepo ya gore tlhapatsa ga bosa Orlando Pirates ba tla fanya diselama ba Kaizer Chiefs ba barakana mo motshamekong wa Calling Black Label Cup ka la TP. Tlhatswa a re sena se tla ba fa matla go simolola setlha se sešwa sa DStv Premiership ka matlhagatlhaga. Nte ke lebise go di-colors di kale nna mosimane kwa monatedi mo kgadipogiso mo gaetsho tla kopana gape mo reng ya latelang.